Miti punta mo po ba tayong samban, Korean at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Paraking kapasalamatan dari Eleanor Coronel, Lumanlang and family, Meren Chongko and family, Alicia's Burger and family, Pelagia Layets and family, Joel and Malutabiano and family, Irene Lagman and David and family, Marlon and Maria Aurora Sigua, Ninfa Santos and Micaela Musgi. Paraking Aldo kay Baytandari, Shenen Andrea May Sigua, Godofredo Dong Buan Jr., Aris Malyari, John Patrick Soriano, Ariel Malyari. Paraking Malagwang Kapaldanan Darby, Paraking Makapasubaling Kapagnasan dari Nancy Talayog, Roberto and Aida Manalili, Gloria Galang Hills, Nantli Sigua and family, Araceli Francisco and family, Kim Martinez, Wilmer Likup, Josefina Gilising and family, Anna Kim Rowlands, Felipe and Priscilla Santos and family, Rodolfo and Glenda Santos and family, Arceli de la Torre Jeronimo, Robert Resurrection, Pioli David, Ruby Navarro Pascual, Susan Passion. Paraking Safe Travel ng Nelson Taran, Jonathan Galera Taran, Jesus Layug Sr., Arcangel Jofil Pacamara Layug, Anthony Sigua, Angelita Miranda, Angel and Gloria Claveria, Cirilo Isip, Ofelia Mutuk, Gloria Carillon, Alma Tuaño, Jonel Roman, Esther Pagco Alfonso, Leticia Lopez Pang, Maria Edna Hau, Fernando Lim, Victoriano Hau, Roy Rowlands, Romel Pascual, Jerry Dimla, Amelia Espinoza, Oliver Lagman, Omigo Burger, Harold Lights, Catalinas, Gonzalo Lulu, Tezal Gizon.
King lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal na espiritu, ing ginuman tabe yake, king Jesus asinubling mebye, pepakit siya king indong birhen. Isan Ignacio ning Loyola, sinulat na, king anggyang iti, iyang mababanggit king banal na kasulat, pepakit siya pa karing dakal pang aliwang tao. Makayak mamo king uling ing indong birhen, ya ing masolong mekirake king kasakitan ning krus, ya mo naman ing yubling mebye, damdaman na lang Maria king puso na, ring amanong babae, o yan ing anak mo. Minaliway tsura ing lupa na, at ing katawan ng Yesus, nune tangalaning bire, iting maya pabalita, iya miyatad, kapamilataning metong aanghel, o kaya king pangayakit king metong ayalang laman akutkutan, nune king pagwagina, king kamatayan.
Manalangin tamo. Malugod ming ipa, potang daranas kaming lungkot king biemi. Pauli ning kamatayan, kakaluluan, dano pat kayalan hustisya. Ikasaning maging panibatang kayarian at magkamit king biye alang angga. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambemo, Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ay pa, itiyaing kayabakan na numnuing sinubling medya gino. Pepakit siya ka ring alagad na, masaya kaming kayabe ng sepukunan. Tuneneping sinubling medya, kapamilatan ding panalangin ng Maria. So pami, itiyadwan keto, O Diyos, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, gaman king alanganga. King libro ning dapat ning apostol. Nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga karagul abage, kay ba't naning binyag a penaral ng wan, baluyo itang tungkol kang Jesus ning uling ing Diyos at Chukeyo, mintaya karing sablang lugal, darapat maya bing kayabe ko, testigo kami king sablang depat na, king mabilog abansa daring Hudyo, at king Jerusalem pasublyan ang miyening Diyos, at pepakit ne. King mabilog abalen, nune karing mapilan at kasulumiyo king pamangan, at king pamaninum kay batnang sinubling mebye. Iwanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus ding sablang propeta, ing kapatawaran da karelang kasalanan. Ing amano ning O munye kayong kapasalamatan king Ginu, uling mayapya, wagas ing lugod na at alang angga. Ing upaya na yang minye tagumpe, king kakatamong pamakilaban karing kasalang. Manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese, ing ginuya ing makirapat kaniti, at Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin, Coloso. Inya, kailangan nyo lang panintunan, detang bage, ayat yu Karin banwa. Nung isipan nyo lang parati, ring bage, ayat yu uling mete na kayo, ating bie, angeni atiyo kaya kayo, makapanpanya, king Jo, at ya, ing biyayong tune, ikayuman, ligaya na. Ing amano, ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Ni Kristo, ni sakripisyo ni
maya pabalita agbangkang sanuan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kinga bakamaranon naning mo ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milayiya at mintakang nakarela. Kinware king kutkutan ing Ginoo at emibalo nung nure bikutan. Milayila dapot itang aliwang alagad. Milayiyang mabilis kesa kang Pedro. Ikit na ing telang pamburol ang makabili ka rin. Dapot eya linog. Kanita mabili ka rin ing telang pamburol ating panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakaya. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang at ikit na nganyang subling mie i Jesus. Kapatading mayap ng balita, pasibayo po mayapayabak kekongan. Hallelujah! Rest naman na pigmasusyan tamo, o hindi na po ing meging bunga ning kakatamong pamanenaya. Bunga ning kakatamong of our Christian faith. Uling nung eya sinubling mebye Kristo, alang katolikong Kristiyan. Uling mebye Kristo, manatili mong ordinaryong tao o meto nga propeta. Pero tatalangan tayo, yes, nandun po, pigmasusyan tayo, a witness tamo, itang enkwentro, ining salubong. Anong nuka rin, nung makanano katindi, itang lungkot, balot kang Maria. Nung Jesus migdusay king krus, king pilubluba ng Maria, lalawenne, ing kayang anak, ang magkasakit, makapako, king krus, antiya namang ay anak. Nung atimpong meto nga taong masaya, yapi na siguro i Maria, Mater Dolorosa, ngeni meging Mater Alegria. Iba't king lungkot, ngeni tatangalan tamo ing penanditay ni bilang metong amaragul ayupaya. He resurrected. Pero siguro na magbase tamo mo naman, kikikatamo pong ebanghelyo. Hindi mong panahon ngayon kailangan atin tamong papeltong ebidensya if we want to prove something. Ating resibo, ngarapin niya po. Ating ebidensya. At makanyan mo naman, king nagilap kang ebidensya, ban kanta mas matimbang ya, itang kekang argument. Bang kanita resibo, para asabi tamo na tuto, ing ginong sinubling mebye, tutuya. Metong empty tomb. Pero palagayo, nung po siguro king ordinaryong hukuman nepo or legal proceedings, medyo may nayapuita. Kasi, what alayo ka rin king kutkutan? Does it necessarily ang bangke nepo? Well, it is also an evidence in some way, matimbang. Uling, nung kabud mo ay tingkya katamo maging basihan, pota, may na. Ingkya katamong alayo katang kingkut. But you need more evidence if you want. Maliban po kitang alang laman na kutkutan, there is something more. Nung that he is truly risen. And what is that? Yapin po yung kayang burial cloth. I Maria Magdalena niya po, i Pedro, pati namo naman
itang beloved disciple. Delena, in kayang speculation, in kayang isipan, at alayo ka rin kingkutkutan, in kaya. Pero ining beloved disciple entered. He saw and believed. Maniwala yung agad. Kaya ng Jesus, because the tomb was empty. Aliwaing anghel, not a vision of cloth. Ating linen, apemalot kimbuntok ng Jesus. Itang mismong burial cloth na nga ita, masanting ya pangatuklip. E dere kailangan pang piblasan, tukita pating kayang imalan apamburol. But the burial cloth was there, maayos siya. They were carefully folded. Nung lawix everything, and it contains a powerful truth. Pinapong sabihan, alane ka rin. Sinubli ng nebye. Everything. Inayos na ng Jesus ing gana-gana king kayang kamatayan. Inayos na ng Jesus ing dating magulo. Inayos na ng Jesus ing kasiran. Inayos na ng Jesus in kayalan pag-asa. He has fixed everything for us. This is the resurrection. Oy ni po ing pangos, and He does not simply remove the death. Milakota na po pangatali. Liligtas na nakatamo is already healed. Ating resurrection, kaluguran kong kapatid, it is siguro po experience niya po anyang mga latita mo. And even until today, hanggang pong karing medyo atinang edad niya po, pit. O kaya tinuklip, ingke kang pagkeren. What does that mean? Ating kapasigurong balak, may balik, ingke kang tuturan, ban isundo, ingke kang pagkeran. Patseng maguluya pa, ingke kang pagkeran, ungkot na nan, ingke kayong kasiping nepo. Kamusta ingke kayong pagkeran? Bayo kayong miras, mintake, ingke kayong ulnan, opo ta, hanggang geni, magulula pa. Uli kike kayong tuturan at bumawi kong pasibayong tudtud. That Jesus has fixed our broken lives. Nakamalungkot. Nakamagmukmuk. Yan nabengi. Iba't king madulumdum. Dintang ing sala. Kaya kayong tuturan. Hindi kayong pagkeran, uhuling gising na kayo. It is time for you to move on with great faith. Ban kanita agam panantamong usto, ate, etamo magpatumpik-tumpik. But we have to be alive. We have seen the Lord. So my dear brothers and sisters, today is a great day. Let us get in has shown us. Nung iya sinubli ang mebye, mibiyayan tamo naman sanang loop. Tamo milalako pag katamong biye. Iwasan tamo inggulo, inggusot, and let us rise up from our misery to everyone. Amen.
Kapatid, advantamo king Diyos sa ginutamo ing bendisyonana, tamong kambe ng Kristo king binyag, babibangon pasibayo kaya ben king meto nga bayong biye. Ngening agam panantane ing pamagmasusi king kwayay satanas at tingkayang dapat at may ngako tamong sumuyong mipnong katapatan king Diyos at king kayag at ing kayo pong pakibat, king katamong kutang, yapining opo, ang sablang dapat, Opo sa sakwil ko la. at ing kayang sablang pamanamuyot, Opo sa sakwil ko la. yan naman yung pakibat yu opo sa king yato, Opo sa salpantaya ko. sasalpantaya kayo kang Yesu-Kristong imbugtong ng anak at gingeni makaluklok dane ng wanan ng iba. Opo sa salpantaya ko. Sasalpantaya kayo king banales pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng myening katawan at king bie alanganga. Opo. Meto nga bayong pangabayit kapamilataning danum at ning banal ay espiritu at pepatawaran nala ang gaman king alanganga. Amen.
Kanitingal doning pamanyubli ng mebye ning ginuta mong pagmasusyan tamo ing keya at ing kekatamong Gino, ibayo mo kami king kekang bi. Ginoo, ibayo mo kami, kingke kami. O sinubling menan, kingke kang resurrection, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Gino, ibayo mo kami Banimbayong bye, tinggapda, kingaldoning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karela, at ayag ibayo mo kami king kekang bi. o sinubling mebye, Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para mebye, maging imbitasyon niya sana, karelang ibayura, ing kasalpantayanan da, o sinubling mebye, Ginoo, para karing sablang taong mayalay pusta, ding daralan kasakitan, paula, at ibangon mo lang iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Gino, ibayo mo kami king kek. Ban makapakirake no sana kimbye, at ligayang pengako mo, karin sablang maniwala keka. Banin tulaning nuwa na Birhen Maria, at tikmanag king panakit na king sinubli ng mebye king kapayapan, adaralaning pamanyubling mebye, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Gino, ibit masikan kesaking kamatayan. Gustan mong ingbiye mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula. Manalangin kay kapatad, bani kay King kapuri ang po ni kaligaya ni Lagyuna, king kasaplala tamo at ni mabilog ng banal a kapulungan. ingin duning sinubli mong mebya na pabanalan o reting ay na darawon mi babo ni ting altar. Inginuman tabe yake kayo. At kaya kaan, Timuri, Ikasyolaring puso'y pat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan da ka kapilan man ampon nukarin man o Gino banalay pa maragulatula kanitingal doning Paskwa. Inyang Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Ing tune kordero amilalako king kasala linarin at binalik ing ke kaming biye. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit da ing ke kang masayap.
Ikapining banalo, oy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, kasan me uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanita benging mi panganyayaya at pasalamatan na ka at pinuri piraso ning tinape at tinwang neti karing disipulo na nga na awon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at uling itiing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pon alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangyaning gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Daraon mi ake kaiting tinape ning bie ating kalis ning kaligtayo keka. Ikamingan sanang misulusulo ing katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal ay inaus mong mitipon kaniting maligayang aldo ning pangasubli ng mebye Kristong Ginoo. King kayang tutong katawan po emerito mi ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganaka mo, idala mo la at ding sablang mayango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kamingan karapat dapat mag-oso na, kambera ri Santa Ana at San Joaquin, kambeding nuwan ay Apostol, Pedro, Andres, Juan, Santiago Mayor, Bartolome, Jacobe, Nicodemo, Jose, Marta, Maria, Lazaro, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lung Heso Kristong anak mo. King kaon ligaya keko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Yang panalangin kingit pa, ang makiyanak kay katamo, inya nga tamong manalangin. Ikabus mo kami, king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, king panyatang ng mipnong lig.
Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Mo, layon meng pamayapan ampon bisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibye at mag-ari ke kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tamo ngeni king mikakametong tamo, king kapayapan, kapayapan po, kapayapan. Kapatid, niya yung kordero ning Diyos. Ginoo, e ako matampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Atin tamo pong second collection para King Vocation.
Talakad tapo. Manalangin tamo, kasalpantayanan ka ring puso mi. Yesu Kristo ay anak ng Maria,
Apapasyag ming tunay Diyos sa tunay tao ng pamanyubling mebye. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabay ake kayo, At kaya kawan timurin. bendisyonan na kay ning Diyos, alubos mayupaya, king kapayapan, Aleluya! Aleluya! Salamat King Diyos. Aleluya. Aleluya.